Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Ke rata re dire reading ya rena ya beke yona ye, re kwe molaetsa ya go tswa go manyele a rena, re kwe molaetsa ya go tswa go our ancestors, sedimo sa rena. Ke na le the King of Swords. Re ko rena ba re tshwaretseng ke nge guidance ba re fang yona beke ye rena re le go mo go yona. Ana di challenges tse re le go mo go tsona di tlo batla mofuta mang tse re ka kopana le tsona beke yona ye, re kgone go ba botlhale, re kgone go solva ka tsela botlhale. Ke na le the Four of Staves, go tja karete ngwe gape. Ke na le the Two of Pentacles. Ke na le the One of Pentacles. Re ke tje karata mafelelo. Ke na le the Eight of Pentacles. Okay, and this is the last pentacle. Okay. O tla leletša melaetša ya rena ye re kry-ang go tšwa go manyele a rena. Ke molaetša mongwe re o kry-ang the Moon. Okay. Okay. Re na le the King of Swords. So, molaetša mogolo kore beke yona ye go na le melaetša e le gore o tlo e hwetša kore e tla jalo ka like the advices, like encouragement mo le re kore batho ba tla ba fa di advice akere, and then mo le batho ba tla ba go encourage, ba go tlhotlhoetša go dira something se se botse, encouragement. Go ba bangwe e ka batho le ba go inspire kore motho le go mo lebeletše a dira lo tše di botse kore a le a very strong person, a le very successful, and then mo ile gore go ba mohlomongwe e ka ba an artistic person, motho maybe wa ngwala dibuka or wa opela o dira di poetry, and then kore mo ile gore o ka kry-a tlhotlhoetšo mo go yena. Go ba motho re maybe ke doctor or ke mistress or ke nurse or ke lawyer, wa kgotsa o lebeletše mošomo ga wa kgotsa o duma ore kore a go inspire o duma le wena gore wa tsa keng le nna I want to be like that person, I want to be inspired, I want to be like that person. E se gore o nyako ba yena, but o nya kore wa o inspire o wa go tlhotlheletša ka re ga dilo tše o di dirago. O ka no ba o sa dire same thing e kena e dirago. Maybe that person ke lawyer, wena ga se wena lawyer ebile a se o ikemišetše go studiša law, but gona mošomo mongwe e kgole gore wa o dira. But ka mokgwa o lebeletše motho la a itshepang ka gona, a leng independent ka gona, and then wena ipotša gore le nna I need to apply this ka ra mošomo wa ka, I need to stand on my own 2 feet, ke eme ka maoto ka mabedi, ke be a strong person, ke face di challenges ka mahlong, ke se ka tšhaba ge go ena le di challenges, ke se ka khuta, and then ke be bohlale, and then ke dire di research tšaka, ke thute se sengwe, ke empowere gore ke kgone go fitlhelela tše ke nyakang go di fitlhelela, le nna ke be an inspiration to other people. So ke molaetša le gore o ka tlo o humana kudu go batho ba ile gore ba rata art, ba filwe mpho ye ya art. O na le mpho ya go drawa, o kgona go drawa, but a o nape o nyaka o tšweletša mpho ya gago. Mara go na le something se se tlo diragalang this week se ile gore se tlo dira gore kore o thoma o lemoga gore wena mpho ya gago ke mpho e kgolo ene ke mpho e botse, and then o kgone go lemoga gore you can do many things ka mpho ya gago. And then o tlo tšea a leadership role, you are a leader. Ka moka na rena we are the leaders, but re the leaders based on our skills or based on our talents or based on our gifts. Re the leaders. So be a leader. Sometimes yes, it's okay to be a follower, because ga o le wena a follower ke mo le gore o tla ba o ntse o sa ithuta o sa grower. Yes, but sometimes be a leader. Ga o le a leader ke mo le gore o filwe maatla ke manyelo a gago a gore ruta ba bangwe,
e re ba bang ba ke thute from wena e ba an inspiration to other people. So ke khotse le re beke gona le mo le ro santse gona le ntho santse re attende, and maybe gona le mantja mabedi mararo e lo a lo o ilo afa e ka ba ntho kholo yona function e o attenda o ba ka no be enyane e ke ka ntho enyane ka no ba bile se function, maybe o ya funeraling e itseng o khotsa ba ngwadile mola o listing ya batho ba tlo go bolela, ene go tlo wena o na le mogolo wa go ba le ditlhong o tshaba batho o tshaba bolela ka ga batho, ene go tlo this thing ya go stressa. Bereka on your throat chakra, balance di throat chakras tša gago o tla bona le tshogolowe le tla tsamaya. O tlo balance di throat chakra, o tlo balance your second and third chakra, even the first chakra, the root, the sacral le the solar plexus wa di balance. Then o tla bona o tlo kgona go ema mo pele ga batho bawe o tlo kgona go fa speech sa gago wa bolela mantšu a mabedi a mararo a ile gore mantšu a uwe a tla tlhotlheletša batho ba bangwe go dira se sengwe, mohlomongwe go fetoga go rata go phela into the light, ba tlogela dilo tše le gore ba di dira tše le gore mohlomongwe di kgatlhanong le ka mokgwa le gore the Heavenly Father ga nyake re phela ka gona, mohlomongwe ba tlogela go phela ka mokgwa le gore mohlomongwe dilo tše le gore ba di dira tše le gore di gare di ba iša into darkness, wena o tlo ba bontšha kganya batho ba uwe. Goba mohlomongwe ke mošomong wa gago o fa a presentation wa go tšela o na le tšhogonyana, no bolaya le tšhogo leuwe, you are on the right track. Wena what you need to do gore o studiše goba o dire di-research ka letšo le ka topic e le gore o tla ba o tlo bolela ka yona, wa bona gore na go nyakega eng leng, and then wa fatlhela ka mantšu a gago, and then wa ba brave wa ema pele ga batho ba uwe wa fa speech sa gago. And then se sengwe gape ba re o tlo bja kore you must put your eyes on the big picture, keep your eyes on the big picture. Sorry, gore o kgone go tšweletša yona ntho mpho ya gago ye ke le gore wena swantse o itšweletše goba go motivate batho ba le wena swantse ba motivate. What you need to do kore o swantse go be le intention, botlhokwa bja gore o dire ntho o swantse o e dire ke eng ntho le wena o nyaka go e achieve, goba company we goba ona mokgatlo organization o ba nyaka go achieve eng, what's the objective, ba nyaka go tšweletša eng, goal ya bona ke eng. And then ba re go ka nna go ba le batho ba ka o criticize yona beke yona eke ka tše dingwe tša letšo le gore wa di dira goba ka mošomo wa gago, o seke wa re go criticiziwa wa tlala dipelo wa ba emotional wa kwata. Tše dingwe tša di-criticism di a re aga, maybe gona motho le o spotile something motho criticism ye ke maybe a itle out of jealousy, motho wa ka ba le o spotile something mo go wena ntho le re o swantse gore o change goba o bereke on it, o bereke mo go yona o le go e change goba o puthe more pressure on yona ntho ewe gore o kgone go sepela ka tsela e right. So criticism tše dingwe ke tšela tša gore aga ga se tšela tša gore motho wa re jealousa goba motho wa o jealousa, motho wa o discouragea, no. And o ka kgotela gore o kopane di-criticism tšela tše di-sensitive tšela e le gore motho mongwe wa bona di na le jealousy ka mogare le tšona di seke tša go roba moko, di seke tša go roba moya, di seke tša go roba moya. So tšwela pele ka ntho o e dirago, o ntse kgopela mangelo a gago gore ba o guide from time to time. O gopola gore mangelo a ka nako tše dingwe ba ka o romela motho goba batho ba e leng gore ba ka tla mo go wena ba tlela go go guida go go thuša. So ge batho ba batlile mo go wena le bona o seke ba kganyetša, as long o tseba gore batho ba mpontšha tsela ya nnete, as long o tseba gore batho ba batlile so ga ba nyake go gaina selo. Yes, ga wena o bile successful ka letšo di dirago o tla ba leboga. Okay, ke na le the 4 of Wands, go na le ntho o tlo e celebrating this week, e ka ba birthday ya someone goba e ka ba birthday ya gago goba mohlomongwe ke lenyalo le gore o le attenda goba mohlomongwe ke function e itseng ya mmerekong goba mo e le gore function whatever function e gore wena o tlo e attenda, maybe ke something to do with the community jalo le jalo.
but go na le celebration e le gore wena o tlo e attenda. E ka no ba celebration e kgolo, e ka no ba celebration e nnyane. So ke ntela gore o tlo ipsina bekeke, because go ntse o celebrata o tlo ba o kopana batho ba bangwe, o engage le bona, kore le fana maele le tša dikgang le tsebana. And motlho motho nela o mo meetang gana mo celebration yewe gona motho mo tlo mo meeta motho le gore a ka tlo go bulela mabati lo tša bophelo tša sepela gabotse, a ka tlo go fa information e itseng, a ka tlo go guida ka ntho e itseng e le gore o sa tsebe ka yona. Ene ntho e tsamaišana le tše dingwe tša motlho mongwe dilo tše le wena swantse o dire mo lefatshe goba some of your talents or some of your creative ideas go na le ntho ngwe le gore o tlo e gaina. And then mangelo a gago ba re o ska lebala go tliša ditebogo mo go bona, send gratitude to them, ba leboga ka le tšo le gore already wena se tšo kgonne go di dira ka ra bophelo, le tšo le wena se tšo kgonne go di achieve. And re bolela ka achievement ga re bolele ka ntlo e kgolo-kgolo, ga re bolele ka dikoloi tše dintšintši, ga re bolele ka tšhelete dintšintši. Yes, they are part of achievement, but o seke wa re ka kala re wena ga ona dilo tšeo ba sotho ba le tšona wa ipotsa gore na I have nothing to show gratitude for, a ona ntho ke achievile. Lebelela go na le tšeo di achievile. Yona thuto ya gago gana mo fitlhileng gona, it's an achievement, you did something. Bontšha gratitude, leboga lapa le o nago le lona, batswadi ba gago, leboga dilo tše di botse tše di diragetse ka ra bophelo. O ska lebelela tšela tše di bad fela, lebelela tše di botse. Batho le ba kgone go tla ka ra bophelo ba gago ba o thuša mo e le gore ba kgone go go thuša gona. And then o tlo tšwela pele o ntse o rapelela khutšo, peace mo moyeng wa gago, peace ka lapeng la gago, peace around batho ba o phelago le bona. And then o tlo tšwela pele o ntse o rapelela dimpho, o di kgopela di tle ka ra bophelo ba gago. Okay, and then go ntse o rapela o tla gopola gore o no fela o ntse o rapelela ba bangwe. And then go rapella motho mongwe you don't have gore o fonele motho wa motho re ke nyako go rapelela, no. Go bona re motho mso ke rata o need thapelo so mo rapelele ga ntja sa tsebe mo rapelele, it's fine. You don't have gore o botse motho la gore ke tlo go rapelela e ntse la go sa motho la ka ba successful, even ntse la gore o swantse re ena tse gore o bile successful ka baka la thapelo tša gago, no. Ge wena o ntse o rapelela batho ba bangwe o ra kgona go rapelela batho le gore ga o ba tsebe, batho ba le go ditronko, batho ba le ba ka dipetlele, batho le ba sokola ka se sebaka o kgona go ba rapelela, batho le ba robetse ba sebaje o kgona go ba rapelela. Wena, the universe, modimo, manyeloi le badimo ba gare ba bona pelo ya gago gore o na le pelo e botse, pelo ya o tseba go rapelela batho ba bangwe. Ke bona ba tla go blessang, ke bona ba tla go lebogang. And then ye ke beke la gore wena o ke thute something, gore o ka no ba o studisha something ka se sebaka goba o followa career e itseng, goba motlho mongwe o nyaka go thoma o dira ntho mohuto owe. Se ke sona sebaka sela sa gore o thome, goba ga e le gore already o thomile tseba gore you are on the right track. Tšwela pele go learna more skills, more knowledge, tšwela pele go ithuta. Go ba bangwe motlho mongwe ka no ba ebile o fila gore šwa tsa ke nna botsotse ke nyako boelela sekolong. Ga e le gore o na le tšona those thoughts, yes ke mangelo a gago, ke molaetša go ba o tliša mo gona gore ke nako e la gore motlho mongwe o leke go tšwetša thušo tša gago pele. Goba ka no ba o fitlhile mo o fitlhileng gona ka baka la mathata maitseng, motlho mongwe ditšhelete goba motlho mongwe go thoma go ba lelapa le leng la gago, wa kgotsa gore o ba le bana o godiša bana, mara wa kgotsa gore wena o bontse o belaela gore šwa tsakeng o ka re ke nka tšwetša thušo tša ka pele. Nna botsetse ke rata go ba nurse, bona ke rata go ba morutiši, goba ke rata go ba a psychologist. So ye ke beke la gore wena o lebelele gore na wena botsetse o rata go dira eng. It is never too late to learn. Ga e le gore o rata go ka tšwetša thušo tša go pele o ka dira sowe. Go na le mekgwa e mentši e le gore o ka tšwetša thušo tša go pele le ka e le gore ga o mo full time. Maybe o na le this thought ya gore o rata go ithuta go roka or something, ye ke nako e la gore o ka dira sowe. The universe is on your side, the universe is encouraging you.
and then ge le gona le mo ile gore o need a mentor, maybe o ithutetse ntho e itseng but wa kwa gore o sa leka knowledge, kore gona le tsebo ye ntšhe le gore o sa e shorta and o nyaka go tseba ka dilo tšeke, nyaka a mentor, motho a ka o mentorang. This can also e ka nna ya akaretša le your spiritual gift as well. Ga ile rona spiritual gift, go sena spiritual gift, your spirituality as a person. Okay, so beke go na le di-blessings tse di tlang mo go wena, go na le tšhelete gore o tlo e humana. It doesn't matter gore ke kakang, so whatever o tlo e kry-ang e appreciate. Ke ka mokgwa le gore manyelo a gago ba decide go tliša di-blessings go wena ka gona ka tsela engwe. Go ba bangwe e ka ba yentši tšhelete ya gona, go ba bangwe e ka no se be yentši, but go na le tšhelete gore o tlo e humana. Ga ile o na le business, e ka ba ntela gore business ya gago e ka bereka better this week, ya o tsentšiša tšhelete, ya o tsebalega. Go ba bangwe ile gore ga o bereke, go na le job opportunity for you. Maybe ge le gore fela wa apply-a, o ka no makala ka ba botša for di-interview, wa mohlomong o setse o tšwa interview already, gomme ba o romela lengwalo goba an email, ba o botša gore you've been appointed, e tla o sign contract. Go ba ile gore mohlomong o nyaka mošomo, but a senke wa no senda any applications, ye ke be ke la gore o checke mo internet di-adverts tša mebereko, and then o apply. Ga ile gore o rata mmereko ka dishopong, tšea CV ya gago, o sepele o yana mola ditoropong goba dimolong, o tsene shopo ka shopo, o kgopela go bona manager, o submite di-CV tša gago. Mo mahlatsa gago a tlo tšwang gona, wena ga o tsebe, upia the universe knows. And like I say, we always start from fase, re ntše re namela ladder, it's a ladder, re ntše re namela re ya godimo. O ska kgotela gore let's say o targetile mmereko le ya godimo ya ditšhelete dintšintšintši, for now go sa e hwetše, wa kgotela gore o no dula o phutha matsogo. Advice ke gore thoma gana mola faso, e re o ntse wa applyela ene le ya dithuto tša godimo, ya ditšhelete tša godimo, mara in the meantime go na le gore o dule o phuthe matsogo. In the meantime wa ipotsa gore okay, e re ke no zama mmereko ka mo dishopong tša diaparo tša dijo jwalo le jwalo, goba mohlomongwe ke thome business ya go rekiša. In the meantime ke stokelo tše di itseng, and then ke thekišetše tšona, ke tla ba ke ntše ke nyakana le mošomo e le gore nna ke a o nyaka, nna ko tšwela sekolong. And then ge ile gore mohlomongwe wa bereka, ke gale o nyaka go reka ntlo goba flat goba eastern, ye ke opportunity for wena. Mohlomongwe gale o trya go reka ntlo yeo banka e sa go approve, beke o tlo kry an approval from the bank. Ge ile gore ke koloi, beke o tlo kry an approval from the bank. Ge ile gore o nyaka gore ka stand kae ke stand se le gore wena o ka se afforda, o tlo no se reka cash, beke ke bona mabati a bulega, o ka se reka yona beke neke. O ra rona le ke ntho e le gore o nyaka o e reka, but go bona le ke sebaka o trya, but go bona le something se le gore se be se go šitiša, se eme tseleng ya gago. So ntho e ya tloga manyeloi, the universe ba itloša mo pele ga gago. Ge ile re be le moleko ba o tloša, ge ile re be le di-negative energies ba di tloša, ba di phaela ka matheko, gomme o tla ganya mo go wena, o kgona go e reka ntho nyakang go e reka. Okay, molaetša wa bohlokwa wa go tšwa go manyeloi ba re nto kgole kore o theletše intuition ya gago, theletša intuition ya gago. Ge o bolela le wena, ba bolela le wena manyeloi a gago, ba ntše ba go guida ka yona intuition. Yes, ba tla le ka ditoro, yes, ba tla le ka tšona di-visions, ba tla le ka tšona di-class, ba tla go wena ka tsela tša go fapana. Theletša ge ba bolela le wena, ba ntše ba go guide, ba go bontšha tsela. Ba re o leke go lebelela goba go understanda di-science tše tša go tšwa legodimong, science tša go tšwa from the universe, di-science tša go tšwa go manyeloi a gago. Leka go understanda those science. Šetše ke boletše ka di-science di tla ka tsela tša go fapana, di ka tla ka dinomoro tše le gore o phela o di bona mo ditorong, goba go sepela o phela o bona this number over and over again. Di ka tla ka mafofa, ke tshwere lefofa šele lona. Di ka tla ka dinonyane,
di ka tla ka mekgwa e mengwe gape mentši wena ntho go le kore lebelela di-science o ra gore a o tlo theletša di-intuition le ditoro fela o tlo lebelela le di-science ga e le gore go na le meleko ka ra bophelo ba gago o tla bona le ka di-sign gore no man something is not right. And then ba bolela ba re o ba le go balabala too much so o tlo feletša bile o lwala o tlo feletša o lapa mo moyeng ka gore o balabala too much dipalopalo tšewe di beele ka matheko le ka go ba positive all the time whatever e le gore e tliša dipalopalo tšewe wena nna fase o bone gore na ntho e nka e solva ka mohuta mang like se ke file motlhala ka re maybe ke gale o nyakana le mošomo o sa o hwetše ene motlho mongwe wa hwetše le gore wena ga se kgone o ithutela pele ka baka la mathata a kopane le ona ka re ga bophelo goba mabaka a kopane le ona ka re ga bophelo then o worried ka re o nyaka mošomo o nyaka lo tšebotse ka ra bophelo then ye ke nako e la gore o direng o nne fase o bone gore na ntho e nka e solva jang go na le gore o be worried ka gore ga ke bereke what can I do gore ke hwetše mošomo ke hwetše tšhelete tlogela go ba le letšhogo o wara too much o na le letšhogo le lentši tlogela go ba le letšhogo go na le tše di botse tše di tlo diragala goba di-science tše di tlo tlang ka ra bophelo ba gago beke eno eke and this science as long as o ka di theeletša wa di follower di tlo go bulela ditsela tša gago ditsela tše le gore di tlo go fitlhiša kae mo e le gore wena o rata go fitlha gona ka ra bophelo mo e le gore wena o tla kgona go fitlhelela di-abundance tša gago tše e le gore di tšwa di le kae kua le godimo mo e le gore wena o tla kgona go fitlhelela di-objectives di-goals tša gago ke a leboga ke le lakaletša matlhatse le matlhogonolo le be le beke botse ke a thokoza gomme ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le gotle notification bell le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago ke a le leboga